Karlitang sarmon rong hangaphan karli ningkan isiki pleng kachiki mopon. Dongka mukam sarsenot mohon rong hangarong amekar longsing rong hang lapen moina ingtipia tumasapu akibisi karlitang sarmon rong hangaphan karli ningkan isiki pleng matijong ni phai phor ni talonpon. Lapen karlitang sarmon rong hang alang kedam tang pharo kreser kebra troksir kebra hinya ningkan dongka mukam sarsenot rong hangarong along si pirthe hachelo. Lapen ke karlitang sarmon rong hang alang ke Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department along Assistant Inspector Arpusi Klemdundo. Alang Taxation Department along Assistant Inspector Arpuki Klemta ningkan isi baksi dolang. Bonta alang kopi koson penlone kopai kelang no ke puajok ke so cholong loksi. Suri hini ra ingkora hini ningkan acam dam juilo. Labangso karli arni kachiki mo jai mekalong adona rabatum anta cetong dunsi akarjong do thaglong pa media phan arna malong hirju mehang pirinti dongka mukam pen jonta bena kelo berta malong news nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta